Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Inangisip Asalamangka. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito yung drama ana paulwan. Alipugpog! Awan man ni Nicolas. Sa di naman nga tanti na kadandanunan na. Dahito'y tirigat na ita. Masansana din na kung itugot iti papapanan na. Nasaysaya at kano nga men no nagbantay dito'y balay me. Pudno matkit di Ado ti agkakapatag nga likaman mabali na matakaw dito'y. Ha! Anya dayjay. Adda naggilap iti sirok ti kay Mito di taro bayan. Ngam nagpukaw adagos. Ket ayan yan ang nagbangsit ti malangab ko. Ha! Iti sangwanak ti ayan ti naggilap. Anya ti Sigay! Bitta tayo niyon day talakay! Da kayo nga gasawa higanti apanigay! Ipanaw yun dito'y teritoryo! Immortal na kabusor tayo! Kasta! Bitta tayo niyon! Itayabyaon kat ipanyo ijay teritoryo tayo! Agbalan taon jay immortal akabusor tayaw. Into nagsublay iti teritoryo na. Saan nanton na makita? Tila kaya tal-tal ka na. Agring kan lakay bobon. Agring kan. Nagbangsit. ay sa dino ti ayan ko. Ada ka dito'y kuweba at teritoryo dagiti pandike. Ay saan? Ay, nagbangsit dito'y. Rumwarak dito'y. Saan mo masarakan ti rumwaran? Ang talinag ka dito'y nabangsit at teritoryo dagiti pandikay. Di ka madanagan. Ada espesyal na mga iwan ka lakay boboy. Ibibiyag ka pa'y lagaya maging gaeta. Buro ka. Kasbang mga gumaw. Nabatad na siyak daytoy. Oray din ak makita. Amo masyak daytoy. Warnak dito'y. Sana baling agbalin ako na balod mo. Basta sana dito'y ti pagtalay na edak. Ay namatayak ka din na oras dito'y. Gamot. Paset tinusan daytoy. Ad-ada ajay gan-ganda at aparswa dito'y lubong ti ay ayunam. Imbes ada kami apadam at agalubong. Dosain ka! Kanyak mapaspasama kanyak. Kasla ay umirtang ti hodel ko. Ipakat ko kan ka. Tinagisit asalamang ka. Nukum na kan ka. Todas mon asumabang. Kitam timurdong daytoy pagbaot nga impatulong ko kan ka. Ay saan? Kaya't akikaan day ka. Ibabam day ka burarawit. Dangot. Belbelenan ka. Nangisit asalamang ka.
Pagbalinem makaslaan si Safe, daytoy alakay. Ha? Anya ti kahit asawan ti kilat ang nagparang iti alinta tao. Nagparang ti pakabuklan ni Apong Bubod. Dakas lakit diti napagtang na. Agsubliak ijay nagapwak. Amwak no anya tinapasamak ijay ayan ni Apong Bubod. Adda akong dito balay mo kami Apong Bubod. Apong Bubod! Apong Bubod! Ayan mo! Apong! Awan sumungbat. Ang mga no nakaturog lang iti silad na. Inakkitaan ni Jay. Polos! Adi nakamasarakan, ti pagpanpanakal mo, lakay Bubod. Adakan dito'y rokem! Bro, ka talaga? Anya tinaramid mo kanyang, Apaya nagdakal kayo mata niti panagkita. Damagam! Iti babae, ahigante apandike! Isang bata nakbulo, ha? Anyat inaramid yo kanyak. Isubledak iti sigod. Akinatao. Ang nanayunan abasit ka. Sikat ikanayon aside ke. Timbortal kabusor ko. Kat nagasata. Tanaikan dagiti pasurot ko iti gundaway. Anak kasi iti panagmaymaysam. Agalwad ta. Inton masarakan ni Prinsipi Agilos. To'y teritoryong burok, ha? Shit. Di nanto masarakan dito. Sanon amasalpot tiradar na. To'y rokeb nga ayan mau. Di na kan masarakan niya. Nagpatinggan dito iti pagilasinan kini Apong Bubod. Sigun iti parparmatak. Awan puot na anayag dito. Adda kabusor nga adda pan nakabalin na anang italaw ken kuana. Man nakabalin nga angin. Yig mo kumati man nakabalin apalayopoy mo. Ket iton danak iti ayan ni Apong Bubod. Awan ti pagilasinan kini Apong Bubod. Apay. Anya tinapasamak kan kuana. Tito matayab ani Maya dahita nagpadlaw. Maya! Amangan no adda mom. May papan iti pakariribukak. Ikati, Apong lakay Bubod, tisap sa pulang. Saan? Kadi, manay tayo, ang Prinsipe Agilos. Wen Maya. Amom ka diti ayan na? Nakita, abilit tatay ti agasawa, ahigan ti apaniki. Impaldak na, ti takasamukan. Aniya. Kaslabang kayo ni Apong lakay Bubod, iti panagkita. Sa dino tinangipanandakan ko ana? Saan ko nasiputan? Isturbumat nga mitay kawitan na Maya amang kay kayabkap kanya. Jakon nasiputan. O sa dino tinangipanandakan ko ana? Sa dino nga ta? Pinasayaan. Siputan dagiti paniki. Dagi jay, di mangitod na kan kay di ayan ni Apong lakay Bubod.
Kasta? Dagi kay Pangulo na nga kasawa, ahigan ti apan niki tinang bitatay kan ni apong lakay bubod. Isu nga mo, sinurot na itinang ipanadakan ko ana. Agyaman ak Maya. Nakapimpintas lat ti dot mo. Sige, tasapulak ni Apong Bubod. Aganad ka, Prinsipe Agilos. Napiksa, tinangisit asalamang ka ni Buruka. Agyaman ak Maya. Tagang angawanda ka dito'y Rokib. Lakay bubod. Siyo ka di Awan met basul ko kada kayo. Tapno aramidan yung tikas kanyak. Nagtakas kat kaya mat. Tila nga na ito'y lakay bubod. Sukat kula kuman nilakay ko ahigante apan niki. Ngam, nalalaan mat gayam. Uray agan kamat apandiki Saan ka kaya? Uray pa ibaladak iti kanyon. Saan ka doa kaya? Ay, makikiyak di ka. Tinakudutan kita. Di tagayam, di ayan, di pakakikyam. Ang katawa ka, naging gat masuloy mo ti angis mo. Mataya akong katawa. Austin. Mangmangag ko ti boses ni Apong Bubod. Kaslag taod iti uneg ti daga. Sapulak. Agtaod iti uneg ti daga. Tita, apasat, di kasama kan, pinangipaidaan da kan kuana. Edi kuan, awanan. Agyaman ak Maya. Dakkel ti na itulong mo kanyak. Amok mat, Prinsipe Agilos. Oray saan kami ngagispya dito'y kabakiran. At nabilag mo, amang sapol iti anyaman, akayat mo, abirukan. Agpaiso da ita. Ngam aging ga iti mabalin. Reserba lang dagiti daddo maapan nakabalin nga ikot ko. Saan pa adimteng ti umno akan ito? Wenno gundaway apan nakaaramat da. Takadakon. Mangmangag ko ti katawa na. Naragsak ka din ni Apong Bubod iti ayan na ita? Saan ko ang maawatan? Naragsak met. Idinto tati imbaga dagiti nakakita. Ket binayuyang dagiti nang italaw ken kuana. Sanak ngagsardeng. Aging ga iti jak masarakan ni Apong Bubod. Hay! Anyat sap-sapolam! Immortal ka, bosser ka! Naimbag ta nagtagari ka. Awan tiga po na tapno umadak ka iti teritoryaw! Awan ti agikot iti anyaman apas at tilubong. No addamat agnanaed, dayta ket napusganda lang ang mga iwan. Ket sika, buro ka. Saan ka maikari ditoy? Agsublikan iti nagtaudam, ngayan ti apom. Dahil ti ganti apan niki. Suotan. Di ka sinaan. Amok amasaraka ko ni Apong Bubod. Matay ka, dito yan. Lakay bubod! Di na kan, masarakan ni Prinsipe Agilos. Kasta! Ay, adan ni Agilos! Ay, Prinsipe Agilos! Adak dito Rokib! Hindi sirok! Dagiti ramramot ti balite! Sumardang kan, ngagpukaw. Ay, nagbangsit ka! Agulimag ka. Hindi mo kaya't timatay itibangsit. Hey, Prinsipe Agilos! Arayatan na!
Addaak iti sirok, dagiti ramot ti balete. Ay, matay ako iti bangsit. Margayan ti daga. Saan mo na makita? Tilakay adong dungwam. Saan ka ngagbaligi iti dakas a panggap mo? Agpadata, nga daan iti pan nakabalin iti angin. Agsinubok ta iti kabaulan. Iti ka man! Dinto ring bawan tinangisit apan nakabalin ti kinaimbag. Naksan, makaangas. Ay, arayatan na kulas. Ayan man. Anya, aglukaw ka ba eh? Agragay, tinaga, titiratuan, tirusip. Nukas na, marsudan, tinaga. Magaburanan, tirukip. Agragragay ti daga. Magabura na konditoy. No sana nga garaw. Kabay ngay. Awan ti pigsak. Aslawan matan ti tulang ko. Sana ka makagaraw. Ulas! Prinsipe Aguilos! Arayatan dak! Yay! Saan nakakamangalan? Uray nagpayakkan, buro ka. Awan gaway mo kanyak. Kanibusan namon! Ay! Di nakamalan! Da kaya wahigante apan ni sangwan niya tay immortal na kabosor taya! Saan ka makadayo, buro ka? Salukuban na kanti alipugpog. Kanibusan namon, buro ka! Nakapaluspos ni buro ka. Prinsipe Aguilos! Maya, Tulungan niyo! May apong lakay po ba? apong bubod! Ay, apok! At datan diti Ay. balay ta apong. Ay, Naispalkan. si bibiyagak pa'y aya. Wen apong. Ha? Agyaman ka kadagiti babasit a parswa ijin nakaipak niyam. At teritoryo ni Buroka. Isuda tinang itunda kanyak iti ayan mo. Kasta ka de. Saan amagteng ti radar ko ti rukid nga ayan mo? Nupay kasta. Agparparang ka iti alin tataok. Isuan nasurutak ti lugar nga ayan mo. Parmakam ni Buroka, kulas. Wenapong. Taginggat si bibiyag da di a pasurot ti sipnget. Nariribok tulat ta ti lubong. Isu ti maysa kadagiti misyon ko. No sa di no man, tinagtaodan na. Rumbangag subling ijay. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebotazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!